Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani. Turakan pertama terukin ngone leo tutok kan tomo ni ebe baka maru takiamo bertu na takau ni mana yului na biribiri talo tegi sa chuki na chuku botura mendele makotu na chuku na ngoli turang na ramasi malombula ke no we kangu mai mode na ke na bi korto do sar mai na sau mai kortolu korbasa chuku suba tugu na we kangu tarengudi korlima sa chuku go Santa Rosa ya sibi kan tertulu na pasa lu karua na miniti mata na kira chuku na busochi nda tega bumber chuku balilai di ku da buku cenga ni duangan kena tabu coba walangi technical problem itu ya sana ya nda sabi kita bagi tali juga nonton ya kabi ni nonton bitokani ena radio bulan dua bata ena ketin kawal di singan ni bulu culai singa tu city tigo begitu
merke to toko bo tunan raki ba kele chukuna kata-kata ni bonua na kena sanga ital tunga me sandromo ini boka malu andi matini singa na kab di bengkara penting tai dundu ni tai boka dur chukuna ngonongo me non to bono lo manu bich nge boka dur chumba kani kata lau so sartu non robol kata kana be offices to ko sar be tampan ni matini tu no be kampani lelehu ento be kinto boka chukuba bu vale na radio bulon do bata na kab di bengkara penting tai be kemni sa siamo chukumai na non to live ni Facebook page dona BCCB ke rombita bata chuko na no di do bengkara o ya muni bola chuk ngamai na bun wo ni sema chuku mai kina ena kab di bengkara penting tai donan raunan dola na labu ni merke rauni nomu ena dona ngona leka ngango kembali ni konvota ka ke bo rongo mai bici ronan rau baka ta to kanan dola rauni na nomu bola ngamai biki rau na bun ni sema to mai kina ena kab di bengkara penting tai o dekila no muni baka rongo chunga mai ron linga bata nan doana sende baka ruta ka muni na radio bula nan doa bata yo pedila no muni ndau ni bingarabi to toka na bitoka ni ke muni ena ka ni bingarabi ni dai wa bulu chuma tanga be ndona tabule ngom bulo nei situpo bulo binaka kemu muru zola bina kalau ngata koto na bingarabi lebu talanga na loloma be ke muru bulo wanu ni binaka be marmalitan din tonga baka lebu ni bulo binaka na itana siam chukumai Rusia te ratukana ni mbula malalanga be binaka siam chukumai Australia cheli nua magi mai api mai Samoa ngai nama katong mai nom ni sere nan dona ngona leka mai ngo ya dana baka nama teman teman rongo en non ta benua arto baka rutang mai weekend arto na lolo TV en eka bilang di kocha to sana ngai tomane ni na non dobi baka marota ki me adop sarto en bitu na koloko en eka bilang ni dai ngai metali nei rumbuka tombol marijuana en Narayan Jetty wakandi taka na wakandi nandina ni matintu ena beliwai ni kuwa ena beliwai ni Prime Minister Liu Burengi Mbain Marama kena Commissioner New Visa wakandi nguitu wakawawa Sitibeni Gilio o Dolores Daras Trail na Director ni Assurance kena Compliance ni University ni Debni Baswika ni sanga ni Veisoliaka na reward ya mai wan Vice Chancellor ni USP Professor Pal Alwalia en nonruto votilwa na biliutaki eliu wakatorongi ni kuwa o trail mai biruto na loya ni Mbain Marama ke ngilio en karua ni singa ni veilewai beite ki tiko Mbain Marama en ndua na dhala ni wakalatilati en vivanga ngai ka beite ki tiko ngilio en ndua na dhala ni wakayangataka wakailowa na kokowa ni nona vale ni dakadaka en nandua na itukutuku ke be roto na visa e wakavuna na kena laki vesu e sona i holo rauni kau mama daga wakambauti ni marijuana en wawu ni Narayan Jetty e walu en bongi en non roto la ki anrabatiko na kako en kena sombu mai ndua na imata laulawa maina station ni visa tutongo ke na tambana ni kulini visa rato zingoma indona tukutuku ni ndona tangane wakabundoko tiko mai na marijuana wanga rato ngai raida na visa ndona tangane ni waka isa taba ya tiko na noni bubuki ka mani kauke na police post moi walu ka mani kunigwa na vindrauni kau mama da kasara wolo tu sa wakauna ndrauni kau mama da melaki wakanti kebi ka sa tauri wakabisutiko o laungo me salawata kena vivi sau ene tubutuba bagai labu ni matentu sa wangangado takana matambosi ni Fijian Competition and Consumer Council na FCCC na nonruto wangandi kia baka wano nova na nonruwenga rabi na vei store kena vei bisinisi ena kena laveti na venga rabi sausaba ndondonu ena nonda marro ika tangu maki na ndau boli ni sembera tiko ni kadibaki na tubutuba bagai labu ni matentu erto sa la veta na non ruto yanre en ravaki ke na kena vanga ngado taki na non ruto wakandikeva na visto a kena be business
kambau kina na kena wakadurumi mai e vitsong bulgotolu na wakandindike me wakayabu taki kina na isauni aya ni sembera ni mbadi wakandike vitale na veistoa. Mai na ngona e kadiwakikina na itutuba wakailabu na matentu na FCCC e sa wakaidora woti e vitu nanrau ka walu na wakandindike e na veistoa ke na vei businessi e vitira rampa. Na kene na kiongo me tarwir ndon businessi en non wakatumbura wakailawaki na isauni aya me salawata kene vei sau e na itutuba wakailabu ni matentu me tiki ni non vengravi na matambosi ni FCCC erto sa wabu kisara tiunga en ken wana no bi negativo na bi sau en budget ongo en wuku ni sau ni aya ken non ra ivala vala na bi business na ken la ki lebunga ongo mera kaku ni da ulau kita ki ken dan da bulbuli na bi business sa rui kambimbi ni kebaka en dona bi sau en isau ni aya en wuku ni bi sau en tu bagai labu ni matentu san ndondonunga mena gai bagai ngataki ene matai ni okusita ni ambaki ongo ronundolu rosang bulgatol vagabonga kebaka esa vaga matata taki mai sa kerkere na director ni Sri Satya sai Sanjivani Fiji o Dr. Krupali Tapu kibi kenda ni tumutumbu mera kaumai ke laurai na luanda kebaka endo bakilani rei etigombega wa endo mate ni uto katigo birna luanda salamuri etigongo na kenanga indau mai ndikebi ngone esa berna besele en ken sa leusara nandrendre ni mati ongo ni sivia tigo ni ronan rau ne be matangali mate ni uto era ni randau sudu mai ngone Reto Dr. Tapu ni kena kila itu tolonga ena kena rawa ni wali. Matai ni ngona hena korbo turang sembeto mainanti. Me didi baki ndone tutuba mai be ira na beli utaki kara daga bata ke ira ni tambungone mendua na kumuni labo. Mena buke na bonua na lotu na buli ke ira na isau bo ke mbetoro rau. Na tubo bongo mena rawa ni wagandei taka na non ravei mataka na kawa ke mbetoro rau na buli na lotu ke na vengravi ni bonua. Sa andau wagabuk ni bosotiau. Sa andau wagabunga na non dandau wagararavi tunga na vivoki ni matentu ia na tubo bo ke sambeto. Koya me sana rau ni wagararavi mbetoro rau na kaukawa ani linganra na kena tamata ka mena yabu ni nonra vei mataka vo. Rausana taka batan na nonda matentu ke na matentu New Zealandi mela beti na tambana ni multi-ethnic affairs na matenitu rua ero wasebo le kasara endua na isema ni venga una ka wolongi koto kina na tukutuku ni vei kamakawa na itobo na ngito na business ke na vuli rau laki sota na nonda minister ni multi-ethnic o Charan Singh ke na matani matentu ko New Zealand na nonda bunu Charlotte Dallow mera vita na no takai vungu sarane ulutang kambau kina na kena ngandrava oviti na kenandau na tubalaki ni vevakatoro taki na tambana ni multi-ethnic affairs ke nei tobo ka me salabata ke nei tuba ni nonda matentu ungo wakambimbiti ongo kena kena ve uraki binaka tu na ve kawa tamata ena nonda bano mi toko rotuka ongo salamuriti kona kena ve zuruma ki binaka na ve kawa tamata na nonda banoa me rauninga raba binaka kina na kena ministry na nonda ndundui ni tobo kena mbiutu bata na ve programamu ena lebeta na nonda ndundui merawa ni yanga ki ve kendara ramba sa bagandi taka bagandi otako sing na nono bagandi winaka kina mata ni matentu New Zealand kakaya ni kobiti satu bagarau ka bagana mata mena daga bata ke na ministry ni multi ethnic communities my New Zealand ena kena bagaro tora kita na buli kena lebeti na bengravi
and on the Ministry ni Multi-Ethnic Affairs and program ini kena vewe seitaki na tamatataka. Mai ngoma na turanga Prime Minister ni nondo bunua sitiveni rombuka ndo na metali ka vagareitaki ni nona yalonganga no loloma kina vewe kani vogaivalu and anonda ka vengaravitu and veisautu taki mai Lepanoni and anona ka liutakatu na mativalu nondo bunua and Unifil mai Lepanoni mai na tune ni tinikadiwa walu sangvulu kina chulai ni tinikadiwa walu sangvulu gondua na nona vilu takitu rombuka and Sandra na mativalu ni varanse ndone nangonu kaya ya mbole mati rombuka and na solia na nona mbula me vambule mai ndo na sotia ni varanse and rabo ni nonra vi vanvana ina meda and kenon tokai na nona yalonganga ka mai soli kina wa and tingadio walsong bulo walu na Prime Minister ke varanse Michael Ricard suba na metali dedere na insignia of Commander of the Legion of Honor and ngauna sa mai Prime Minister kina ni nondo bunua ene matai ni ngauna rombuka engai wakatokara ki ve rombuka na turang presidente ke varanse o Jacques Chirac na metali ni insignia of Grand Officer ia and woko ni toso ni ngauna sangan revi men waka isosomi taki na metali goya and kena mai wakadabari na ndambe ni parliamenti na madao sa woti na ikatini kwa ni chulai na matentu paransena nondo bunua sanga me vatokara tale verumbuka na metali vou ya me isosomi ni kena ka solitau manda kiwa na songo ni vakarita ki weni lingandra na vekanda era tauritu en bono ni ve vakarataki na Employment Expo ka didi waka na tambana ni ve vakarataki na Fiji Correction Service esa bukeira e bunga na vekanda era tauritu vakabesu mera kuni dakadaka enangona era sukamakina dove irongo Agnes Brown sa waka pina kataka na programu ni ve waka dhokotaki waka rautaki tu ena tambale ni ve waka ndonu taki kakaya ni ongo sa rauki na kiwa me rawa ta endua na nona dhakadaka ena nona sukamai gens ka lewe talitunga ni Flying Fijians ena ndua ngona o sermai mbai esa kune ni sa tiko na nondo timi ingo na matangali vesa mati kene vokarau ni vakasama ka tiko na nondo timi ni viti kena sota ni ni Rugby World Cup ena ronundolga vitu ka yadova na quarter finala vakamboto mbai ni na rawa ni vakaruta kitale na nonroto vakaruka velesi ka vakadora na ka sangani namaki mena vakaruka Australia kevaka era taurande koto na levini timi na wakasama ni na rawa ke na vento kai en gito ka tarawa ni voto ngango en don bula rosa bula na singa sa raida raw tiko mbai na ngandre ni nganga ve irto na levini non timi sa namagati ko non dan daw ni bivatabulidi ni Fiji Water Flying Fijians o Simon Raiwalui doon ng gito kokawa kay na team ni Tonga ena singa bakarawa yung go ena yung matay ni wala tagabanua ni Sota ni Punja's Battle of the Pacific and anon rito sa bakaraw tikong go kina Rugby World Cup sa namakitiko ni rito na suli kidamay ena bay team ni Pasifika Tonga Samoa kibiti na non rito daong gito ng bandua kasa kadiba ko Tonga en doon na team kokawa men vokoto bolean na yatu ni tatangomaki ne viti ia en angito en namaki men kubukina na rara sa kila nagatiko no Raiwalui na kame na namaka mai vitonga kasa wagana numi ira tiko na leveni non the timi en bimbi ni matai ni norto volte ke bunua e Churchill Park melo toka en borawayungo kina dins sa waka toka na kay rei ni na tango magatali
and Vainala na Deans na timi mai kauni kuila Maris Brothers High School ongo ni oti no no to bogon rokai na sinu secondary and kai tinga walu kai tini and sota ni Southern Zone and single ni kua and yambaki sa woti duru da mai o Maris kama I toka ni katulu ni tutu ia artonga I vokadaka I roto and Vainala lebu kartu labe na ito do bizedere ni Dean's Trophy and ndo tale na sota kokoa na semi-finala and under 18 Ganga Super Grammar and non to Kanawai Taki Sacred Heart College and kai tolsang bulkaba kay isanga sota ni Ralove under 16 Ganga na itasiri secondary school Vainamboa secondary and kai rosang bulgabitu ketini and under 18 Ganga na itasiri secondary pe ratu latianara and kai tini ke lima Raumaitai Mahatma Gandhi ke Super Grammar and tini and semi-finala ni under 17 Ganga Maris Venasinu tolu sanga Super Grammar ke Mahatma Gandhi ke MGM arau una venga titaka na ikarua ni tutu edake. Na nondo dhorwo koula ni vedange Roy Krishna sana ngito tale and bakingo and Indian Super League sa sanitako Krishna endo na kontraki mbakindua and Odisha FC mai wea no ngol mai Bengaluru. Sanga ni se sulia mai na kalabo na mataila lai ni nona kontraki. Radio Bulando Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai waseyani.
Totong na tumurutun na bonggan yuwa kita kau weekend na kami bingkara batinta ya na italno ke indon na maramatanggali may nakurbo turang na loto verata may telebu sa maaraw chigo bate ke no na isa antaro ngo chigo na kaya italno ya na puno lebu o merke antaro ser sa lebu saran do kere chigo mai na biya kapito do sara ya redi bulun do bat da bu binaka be turang na ita malanguda ke ni sama rongo dira weekend na rongo lebu saran na vika santa vagamuri tu kina lebu ndrendre lebu vosa na buku ni bikanta rongo sarana i ulu chukuni non dei rongo ya non kau tadi tiga mati bila wai na prime minister boding turang ita Frank Bainimarama kata lagi na kangu ndrendre mai rugu lebu ya na komisioner ni obisa mai toko bawa atok na ngunungo na buku ni bi karombi te chukina Bibili ndendre taltu na nunggu baka sarap to na clip na non vosa tagi retok na wirando boli tukutuku garon den duet tadange onanga idange tatalani lebu rabaka sa ni baka sona vosa to tiko taw kilkili ya ni ndapagre to mantanga na clip o mantanga be kali ketu nunggu ndendre ole boisa na turanga na itango dua tunga na non ipakarau ni non antau boasa tu ya kawan na kilabi na kada turango ito ba tumbangan non bosa bosa non ba hey dola kali manda ni paya ya irna do boli tu gara dor tu kana non ritapi ya to madi cukup na kena bagro cukup non rokisi yang da bobu na cukup ni rawon inda mai sarabo tu na mata na votu pamimbi ken tunas di sen radio bulon to mata na bekar to boru ta toka mai turangan ita kerto na kru mai na lolo television ron inda mai bulong tal tunga kina na kabni bingra dai sim na pa en walu na miniti no monito kani pedilano buena kabni bingra dai bambula ya tai rafa bakala tai rafa bulu benaka tona thumbs up re binaka ni bora takma na kabni bingra dai nui tagini tok chung debi tokani ke muni en buno ni sama tok mekina bulu benaka latileta na wanga liba ni bulu benaka maramakai bulu benaka binaka na sama chung main city level San Francisco mena numikina na lubengu mai viti orto na lubengu so itu mai viti mai Australia bakatalaki na mai Cyprusi bulu benaka pasemata tamani palu set reki mai na basang bulu kadiwa Griswold Place mai nambu antu sa bulu benaka na marama ni bulia ono mai kandavu ono leila imbe kango bulu benaka ba set reki ba kanu ni benaka tu yang dibikin di naka benaka ni kuat tinai Robert mumbula bulo benaka na siya mai zalo bina brother Mike Tuvoli bulu benaka tavale Jim Swinga benaka na siya mai serne na eka benaka ni kuat bakal lagi nabe tabelengu benango unais tupo bulo tavale mumbula binaka na siama chuku mai Brisbane na ka binaka ni kuwa airina tema ni mbula kemuni binaka nando siama tu mai na biaka bito to sara bakal lagi nando na wekangu go brother Jason Tui sananga le ko saramba nga moleli menanga me kadi bagi na bigenda ru na bioga nika na itu tulin rangon na dorbo ni nangara ono mai kandabu ndo baga murumuri tu na kenan do kadi bagi tu ni tugu nin raki na pinga ono to ko sarsan dan do mate nganan ren dan tu bata na turango brother Leli brother J gai wande o tegi nongolo ma wana turanga ren gori sirelen do nin raki levu mai nangara ono mai kandabu mai nangara ono mai kandabu na ko chiken temandan lo mai viti grupe otora turang marama naita gora mundri ni tangi gi nasi riva liwa bikendra tokalau ena kayu nang dikuwa
sana bila koroni buli. Awaseni tanda simimba vosota mosimialo kongo kamuanga nindomo ndadu nasopo diva wale mepua nikavoro waivoro lakiam sakin daman
Radio Bulan Dua Vata Mekauti Kenda Vata Mai Mai San Francisco ki Burubura Sema Mai Ngai Waseayani Totokan tolong lebih pamaru teki aturan ita pen di sini asin eka di pinggir rapat intai radio bulu do bata si bina pa ros sanga bulu kerua na miniti sabaka na udhi wai na kenan ronro tu nongo na nomi kemuni wele ya bagu di binatang cuma bitokan ni eka di pinggir rapat intai udah cukup ni inta sambat di siru tuen ni na baka sambat di inta sa tunggu na bulu culai ngasa oko sita sepi tempa oko toba ang dagi kinta talanga
sa sipit yang batale ni po sa ti sa batale ya sa may launch ta kita nga weekend no le weekend tampa di look forward tungo en buku ni sot le habitu en non to pura sa arto may launch ta kana World Rugby o ya na HSBC Sevens Festival sabato kayo ko endo na festival to ni World's Best Sevens tournaments ka na tega buta gichiko rongozen ko sa sona bono sa visa we na tega bunga may Dubai na ikarua kena katolu ni singni bulon December rodon dolo roso katolu cha la ko South Africa may Cape Town kadiwa kena katini ni December otia sa Tokyo Australia kasana laki bakadori mai nara ke Australia klan lilu besar na maru tango hambi na non ter kata tu na be mines le lewe mai Perth wambo na maru sar bagale na matupal na TikTok untuk na brongo fereti TikTok bulu na ka Vincent bakatalan kina be Ben o Molly na matupal na TikTok mai Perth mai Australia ana buno sana le azukina na ka bideni stop ya Dubai Cape Town katultal ni stop sa stop Australia may nara o ya may nakena city level may Perth ana pagdurki na may nakarosa vulkano kene karosa ng vulkawal o tia sa nangole may Vancouver may Canada ya liustali Canada karosa vulkatul kene karosa ng vulkalima sana liwa LA ge muro Vancouver ngo sa liu may Vancouver Rusul Katol kini ke Rusul kelima ocha sangai taraba angin wala may weekend to merke Dignity Health Park liwar kaichuk ni sana kawi na 7 si San Diego seng sa ngole ebang di tegichunga ebang durchunga na Dignity Health Park mayele oyane kerua kene katolu ni machi ni ambaki mayongo ocha sangai ngoli Hong Kong anda kilana punan do baga durkina bakatala kina may China Hong Kong ya may China lima kina ikabitu ni singa ni bulo Pirelli o tia sange Singapore tolu kina lima ni singa ni bulo me do tal na stop wo o ya na buno tal nga sana lidaba kina na series o ya may na korturanga ke Spain o ya may Madrid o ya ne katul sa bulo kanduan ni me kene karoni chune Ronondolu Rosa bulu kaba ya nabi bunua na bagadur kina sot lebu ni 7 skala lele weekend sa do look forward to ngakin wan weekend to merke mai LA na bagadur talkina sor do watching as arngole zaki Vancouver ingo sa Bisau Vancouver LA sa ndo tala stop sa senga ninga LA ado na stop ke ona rede bang malua sa ya like na stop rua mai varanise wakatala kina mai Ingilandi dole daba chukina gosa le daba i Madrid mai Spain na revamp tournament anda san nga i baga muria tu ni baga malua en ngonongo sibna bana rosa bulu kaono na miniti baga bibi na tagisung na bito kani en radio mbulundo bata San Francisco en akabi bibi ngra bidin tan na nonda biti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena lima na kaloko ena kabini lotule be kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singa lebu ni baka romboka be kemudo mai biti ena radio mbula tua bata San Francisco me kauti kenda batama Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Ekunei ni ndua mana bayatini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongoli wabake na kenara ni betobi sena tobi kuna matini na venada se liver cancer. Endende mendo kila kesate lukwentiko. Na wakani sena soti ni kene wakatakila kila se symptoms wakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono bakandi kewi nyambaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sisi kobo na nondo to website www.sfhepbfree.org. Rati kuna sala mirani lele kina numni bakanta kana liba ena numdo wale
Empower and the Southern California Pacific Islander Community Response Team e bakaruta kana program semni somi kuiko girmai and onurua ono saiba duadio ono. Wakailavo and a Vagarobuka, Radio Bulan Dovata San Francisco, Mekoti Kanda Vatamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay, long binakamayan sana kandua, sana tiko binakatalangana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. Ena rao kan langa ni tos na chana kemu isau, me bakala i bakatangan dengan ni nomutumbu. Rongoda na imbalan-balan di vaka sa manggo kena bunga tala na nonda programa waro taki. En ono na kaloka na via kami ni waro muka vi kemado ya Amerika. Do na kaloka na single ni waro wai vi kemado mai viti. Wakailavo ena waro muka. Rongodi kena na nonda vaka sala na kena daw ena vika wakailavo. Radio Bulan Dovata San Francisco. Mekauti kanda vatamai. Nada masara mada mebuli kena dona no life insurance policy mai ve Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakira nito ta nagkatil kabitu ni akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kabi ngaya kina maga ngaya sala ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara palilai. In time sarang amai. So tantali warga tala tunda warga. Ko tunggo. Saya lawag bengo kami binakatak. Nakamban binakangguan na heritage link. Ni ngona binakasarang nga. Saya katarinto na kaya pakataratuto na kena. Baka na kena pepo wog dito ta. Kami somi nakilaw kena timir na vaka. Iseng tubi kena ilabul liwaya. Minta samu kina kisi na marong kina ngona mojuri palimbula. Kakina kabra takawagwa na insuong. Baya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dono nga. So muna claim na lo manurusang bulka banewa. Kaya sa ruwan ang baki o tinapulsing gaya na lenga, di ko na beba si oray. Dawi mati sa siyanga. Raw sar na baka leo fo man na telefoni. Text mai kina mas saiba walu bandua tolu walu lima ena kena itutu kumatelalay. Pina pala usar turun kena barama da rukin on leo bi mamandu no bikin na pa ureda chunga na baka sampai Lincoln Heritage nda bo bi na chunga na bukun lebo na bekanta rasate ko uri chau chumai en bukun nondra bulan donon policy kala di sa lele besar cukup sa bahkan di tak cukup anta po bibina cukup wanda maraman itaw ya ni talo tak bikenta na bika lag tu Roma nangon na bahkan dingukin na buru-buru go o ya non ludi valley rabarita kan itu tol serai na bibuke en kamba di binaka na Lincoln Heritage en ngona so taba kita na ngaudan dendre ya ya bagun bina tak cuna bitokan dia na kami bin kerabat dinta ser taraba ana mambulu cuna kina be mislalang be sigar tuna gangsto do sar mai Australia arto do siama tu mai na Londina o klar to su cumbe kana taka ser to cumbe kana kana ngonongo arto keret kun do na ser mai birtu na serau ki matani selala ibe na nongundina no ge bangaraman ta maramatau me na numiki no merla lama Margaret zangini mbua talita reikoti Mother Yawa Penrith na puno ayawa Penrith Panthers ana mambul talchunga be donongu tutu klad ni siama talchunga na puno lebunga ngo Amerike tutu seta pa tambengoli mumbula na siama chuma na mate abintabu wakno ni binak talanga i Oman oya mai donna matintue bakar pea mai Oman na kena kortura mai Muscat bambulo chuka ni be ana isi Jennifer Fullman kerto to sar na nonta raping rawi tu na tempat di pinggir rawi na hotel mai ndu so mai Oman mai Muscat Jenny binaka siam chuka na kabina ni kuwa anu itang ni totok chuka na bise mati en radio bulon do mata bakata langki be nita lu dan bose mai wele na chuka boturang nunggu wek mai kandawu cuba turang mai palendeng mumbula na itama tanggali binang sa bole na bitokan ital chumayan na kabinang ni kuwa wakno ni binang talanga be wane wangge retabo sentona itokan di na bugu bin garabi na bole walis mai bici wane wangge retabo antindi saranga ningai lurai ni sambul binaka na nomuni sama tong mai na radio bulon dobat tamai samun nena yasa tabale Jim Swinga talanga ma Australia bulu benaka na Swinga family Peter Francis ma Australia talanga go bari tak chukumai ni makaritu na Rorongo na border town ke New South Wales
bata ke Victoria mai Koroa do sambul benaka na matu vale to toka ken gangs to toka ne Peter Francis ne ka benaka ni kuwa Tamara Ming Ho malombula Tamara benaka na siya machukumai sanaya poine ke pakai donu ya na SPC mai nambua do bulu benaka na staff ni SPC mai nambua chula buku di baka samne SPC wa bulu matanga bintu tabole ngukla ni bingara bital chunga kina malaka ibaka utawale nuita kini totoko chuna bito kani kimdon na bio kani na SPC mai nambua na ka bini bingara bindai mumbula milika wanga kena nomu ni mata wale tini Robert brother Mike Tuvoli nang sa bali buno bito kani chuko en radio mbulon do mata en eka binakani kuan rabualu koto balabu mai na bibuno ni siamo to mekina na vida ne singa saochi ke mai rongo de kina na italonoa ni vinga rabi Amerika na ilabo ndo rawa kina ndo roata na vio kani to do sara e tukuni vango ni labo ami amida gora keni talno mai bikeri ndamundamu na ilabo ni Amerika e ami amida 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 amida
Love is all I need. Don't play me a symphony, a simple song will do. Don't buy me new jewelry, don't make my dreams come true. Fancy clothes I never wear, books I never read. All I want is you, love is all I need. Hey, don't play me a symphony, I'd rather hear a song. Singing all time melody, so I can hum along. Love is all I have to give, love is all I need. All I want is you, love is all I need. Kamu sanoni kani sana mwina kimo ko bebia na mara obaka mama su rei kombu na lo mamu memba beisa Nialungun di batu motor boleka bukuan ni wakia wakia awak teronga seda bumeka nombu inaki motakan beya mosana ngonengo
Ya santi sar umode pakatana bimbongi Niko Yali no guntalomani ya antana serer to mugemi pakam bulu tak cukana tahu ni mana lu ni birbir na kabi beng rapi tintai radio bulu do bata wato bakenda wolo miniti melima na keloko rere ngono binaka mento bitalo tak mata kin non tumbula en ngonongo ai Yavalata deu nangai talata and a radio bulando vata. Veitoko ni Lincoln Heritage Life Insurance na kamani ni life insurance kanganiti kanda na kaiviti Amerika. Bina sa boleh buturan kena marama daru kena kone lewa da budu bina cuka na Lincoln Heritage Life Insurance ena bukan to bitoko ni cuko ena bikon to to saroba kari tak cuko ni kampani bina kenggo ke baka mantanga sember di bina ketunda nom ni pepa siana nom ni stage merke round ni na bulengan to nom ni policy sale besar na mati saya tu cuko sang tala menon to puno lomba ni bicu bikin to usar nga merke sara mat sar cunga sona ngone sor lengka bakal kaso sara to pengan ngona sa bikin turang ametelen sa rado pengamain embaki sa rangole ni kin benua ena minun do bigenta ena mbokum buka ke iya dan kangan tanda pa tortu dan nabi bakar ramat gitu ena buku ni non tambulai au gai baka sama taka cukun dan tabaleng gitu nabi au isa tabaleu sa baki 5 bulu kendua tok ni kuai au sa bangko iya kembali ke baka nantunu na baka sama ena lo mangani cini kaziwa na embaki mengo sana ya to na bitu sanga bulu ya la sarnga na buru-buronggo so itu kan sa sibita ale wolu sanga bulu na bulong balabu ya sana le kanyo ota talebede wir na bingarabi ko ada tukin na bakasam ni tamay bingarabi wir nangka silele usar weekend anda may chukina ke gibus anda po di bidang matanga wir na we company toke sulit kata wir na we kantar ke ngole may viti may sangatu na bulu binagales wir na non ramatu pale non puno lo mani vice na ele buer sa di chuno na kampanye ngonongo me bakan na bula care na divine na connect Fiji na bula angel se ke bakan donumbek ele butali tu na vi tamban u baka sama taka chuko mento de sing mo compile taka to komanda na vi kampanye toke na caregiving agency menda nangendo nanu mutu menga mbiu tak tuan na ban telefon ni round ni tar kina baka rangan apa na zaka dua talanga sangai tiga buta kita lucunga en dona ngon lek sauci mai be kona marama na lulu ni radio bulon do mata una si pun inda kuat tiga buntal cunga wat ke vita na non tokani atau di baka cikon non to kampanye bina koya ela buku cunga non lo rei cuko irna kasuka ando po bina ni sarau tukin na tak na bula anda po bina ko birna be liu ni be kampanye go non ra sulit tu bikin tanah tak raun inta mai bula tukin merke baka talanki no irna nonta pematu pale mai non to pono lo mani bis ndare dir na ngkas inta bingkara betu lebih satu sarto non ram begini bula main bitu sanga bulu walu sanga bulu dio sanga bulu suara kalau ngatasar donan rau bakata seram bulanga irang go so sangke do bakata ron tu hai irna turangan di palang marama di palang go sangke sona marama turang ram bulan balap we betal no tegendo tu kan siang irang go ya to main ton non rembula kata ngon dia ngukina sarang ga to maku tu talanga nando le lore tu be buni wai tu ngana signon le reidi se o buni wai o irket na link non tampani bula rangol sarang ame non vale mai terrain non rasuka na vikato to ka very health conscious ni ra satu sukna baki non rembula so dagere kai bangko sa redir sarang bagai papa bagai biu cini ara tumbali tu na pak sen dona sani unu pole kato ngai pali pira ra ku ko yang tu era na rutine asenga ni lebur tu na ni rangka lembuli kos kan ni sangga siang ngon saranga ser tundun tu kinan rambula sarra bagai bakar rau tigir tu kina ni na matagalim buloy ai mer sanga mer exercise tunga en dandu ritira telga ni dona kana non radung garu tal tu kana non rakana aur ni van jin tanggo ni ta bingkarapir nang kasi senga ni ra kana sartu pamimbir na lagi nang garapir tar ta panggo yakabi ra kana tonga pakala lagi
o bango siang ambala tambaka randu kana tumbeka apa ali builiu bango te dua beka ngun nora turbo ngona sa ya to bikin tanda begini bula sa rakan sertu na kana bulan bula mata kelenga poreci voni kau batu ya bango te dua beka ba wono tu non bulan balabu en buru pinaka ngo ya nanon to pi pakar ramutinga anto bo pinaka cukup belin kan heritage na kapena ni ko ele buru pakar ronga na dava meu zakava me rau ni wakin na indua ko ngarabo chiku rani on ai o papa semgo ko samba kindo nan rau kerua ko se boso pinaka cungam bia undin sabe bia ngungui le ta valilai ke baka o ya u ngarabi ko tongo sangemba ki wala ka tungan lima sanga bule ni na dava mbeka rawa ni una pakai papa semkin ko re de chungoi ondo berita kawale ni ondo reta mai na nunggu research mai ven American Association of Doctors ongo endo on reta mai kina sona italono me bukena non de vitalo na be ka vitu doksar eu singa ni buni wai au raunga ni una pagaram teken na so na ka un reta mai son top doctors en huno libo merke na non di kebo tu na ways to lengthen our life how to live a very long life and healthy life era indua sarganaka era vakandon nuya bata oya na vosa ba langingo na choices nan dingi gai dona vosa mbiu toka mekeni matai wise choices mon dingi vaka buku sembera manda ninduna i vaka matala levo mbiu en journal ko unreta mekina na vaka samungondi kuwa matai saranga ni ulutanga wise choices dingi vaka buku asa tama di vosa levo ya okay na tama mundingi taka vaka buku merau kini via o meu mbulang balabu. Ngoto vitalo changa nonto kanimbulai en buku di vakasama nonto programu apa lata dio nangai dalata. Wise choices. Na kena matai sarangani subheading bola itu ngapango vaka balang. Ke vaka ubinakata mo so ba ni nambag sa chuki no papa sem en dua na kena ingredient go. Get moving. Sa ruta zewa toko pakan dua to no topo tok nga weto to telefon kena television kena vika to toko nga sa paka wele tu non to pakasam oke to pakasam tak mantanga ron banjin tak ndayan ramantanga bangko ron ngono go sa mberta la masu so tu ne yan ramanta masu le tapi rau toothbrush ka to toko ai siang ngo yan ragami na mod bate so santo siat tatungan non ralamu wena dapat telepon kena balembale na nomu yan rangami na mo dinyo sa rongotan mo alam o sa tara tidit mate ni sa rakotara mo telepon iya koya ko sa lelibutan lang sa tu kun sa pa ko wili rasar tu nga nangununggo dona wise choice oya dona kepa ko nanding pa ko buku pinakatamo na bulan balabu waka dona turang sa marami palangi hendang karabot juga Amerika nangununggo siya wherever they may be get moving mo iya papal na iya papal upang puto ni tasarong otangan ni santo tu ni mantanga mo urton tampan ni pulo bibici o ya metul sa pulo mantangan na sekund no mo iya papal vigres na matanggal iya papal ko bola chunggo sa siya ni baka mo baka mo zakaba nga moraw meraw tumbali tu kaya baka tumbali o siya na walk ya bitan to na poso papalang vale iliu me komanta kana no mutombale hada na power walk toro kona get moving ya slash ronne baka zorkina power walk ni sa tabuchana power walk kembali mona tombale si kena tabuchu beka baka lawe na kilabina ko karuote monguna kla tumbal entona kena tumbal bola ka tono le kanta toko ba lilai me ya pala tamai na nomu system tu tongo mo
wakila saranga mai na wakir no muideu na katoto ka kla ya power walk en buku di bakasama ya get moving kembali dua saranga na ustu lebu ke baka obina katamo le asoba na mbaki nimbula de papa ya mbaki donan raw beta saya papala nga baka lip dua get moving kene kerua obambo tini lele weekend da tando valata bal tambanga mai bit talanga tutu andun dua non tavale na wait na kena misine dua saranga ya volai baka bala ngi bango kene kerua pay attention to weight and your shape. Ya. Duri tu mantanga na ilailo. Baka rezi ke munutu manta. Kuni reza nga ndua. Ucha bamba baka yei. Kyo sa reza ni sabi via zere toko mai bala lea kete. Ya sa ndua saranga na baka rita kia. Ko yau mo sana tombale zaka na exercise merau ni na ya so sando tukune ni bira. Hey, sabaka ko poko lebu mai. Sa sanga ndo tunga mai na kena ndando samba itu ya ne. Bo le bala tu so ya pako koyang le teren rita manda poko musale mai. Senga ko ya bulum binaka satu kala. Kento do zabuti mai ba kento. Matenga ni katundo zakava we very defensive Ya siang. Enjina sara kita to metanga to bola to kami. Tu sakana nga to may otogan. Dua sarangaya. Pay attention to your weight and your shape. Kene kerua. Ya ke baka ozab. Obina kata mo ozab na embakia. Membalabu numbul to vital no chungoy. Pati lele weekend ta. Entang to ke ginta talanga. Baka ibe. Kena may tabalengo matiniuto. Taka tunga embaka ibe. Embaka ibe sang kalim. Matsar nga basuri. Iyo, siya umbula sa to amat. Obe avoid taga ya. Mobi bembala boleh numbula. Dua ya, get moving. Kini kerua, pay attention to your weight and shape. Kento Amerika sa tunga kita na hibakara wala kan ni valisili atukina. Rano mbutukina check takatok. Kepakala merano maintain takatundon na healthy weight. Melaka batu na kimbalabu, o kena kena lebu, sa kena lebu sa napaka malo tak sar cukup kali. Kene katulungo. Hindi ninda bulo tu na pura-pura nindondon we. Kaya ko bulan balabu talaga boleh nganggo. Orto sapa kan donu ya bata. Orto na American Doctors Association. Don't smoke or use tobacco. Lepo na pamengo. Ko si kakayanggur. Yo tobi dan lo takacungan ko non tumbula. Ako kailangan mo taka. Ayaw ito nagumbula ng totalitak na kantabak. Onge may ya na vono na numomongge may kantapak kinabali Amerika. Onge lang may onge may ata na papala ngo kick the habit. O wakilasar nga kinendo na mbula libo biyaw. Onge bibuli nga may na ziyo sa nga bulu bakatata. Niyo susu nga may do na vono ni muri na katodok ba. Alam to kantapak. Vono ni ngunyang go na katodok. Sa mumbula sar nga kin. Iya, bilang ni kita kena habit ya. Boleh satu nganggo, kaya kau bina kata, mevaya to live a long healthy life. Don't smoke or use tobacco. Dua talenggo, keep your brain active. Active in what way? Sanga mundo wa ngatali tunga numba kasama me mo kuni baka modern. Wango sanga mo solve taka sona crossword puzzle. Esa rando klanu telefon bek talanga na tukin meronyo waka sama se sudoku o pala itongo mo zaka ba sona ka meronya wala tuna no waka sama. Keep your brain moving. So sa may zeo tok ngayan sa mozenga nengon na waka sama sa gai mode sartu ni bakan dua ya keep your brain active. Sanga mo ngito takatu sona puzzle. Ola ko vale na kabini kuwa ako crossword tugor na internet. Ochia dua talengo mo lo maniko mantanga wakategi ko. Hampa kana keni tugu ni be good
to yourself. O mambut au bita matangania mentanang ka intuiso mai. Ya indona kena bola itu ya. Be good to yourself. Ya sa umani wata kede kina na vika ni sa be good to yourself. Ya sa na kimu rai na nomu mode na nomu kana molo maniku matanga bakate ki ko sindra na leo lo mana indua ke baka sang matanga ni lo maniku bakate ki ko e ukla na kena bakan de ombe kaya ndua tale get regular medical check-up. Kwa ngaya usabar de takatsugo ninda satu Amerika everything is sa under disposal tu. You can just walk in check ta kibe irto na people limbula lilipung ko kusar ni ado sarmay sa pa pakilama apa kay musim mesirin ko cuma tadi limbula siang mesin bulu pinang sartu nga sale regular check juga limbula rungo tongko na kini ucu ci weekend keba kaun do ngunu nga vakarota. Whatever you drink in moderation. Alcohol / kava sedap. Siang di ang kipangku, hui, ano man tiba tambui, siang apa tambui nga, itu kuni nga kunyo kan tabaku. Siya nga taken dona kay associate kina na tobacco. Iyo niado may na alcohol, wine, beer, spirits. Boleh banggo, ngo na nun rabandin di kinabuno Amerika. Drink only alcohol in moderation. Au do bango, oi, ono no mesa kuan saranga. Au sang gere ni kuan. Ner to tukuna. Ke baka on do ngunu nga vakarut. Yan non to baka ramate kunga ya pala tentong ke sala. Mati saranga ni meta tukuni mai get moving. Ya papal. Dua tale hit na go pay attention to your weight and shape. Ni sandu itu kuna ni bikim ni kento to narit go set chiko yaw. Ke santu nen do tablem. Sabaka ko poko lebu mai. Ya saranga santu me ya pala chikenda. Dona kana bini gym tungo. Amerika be city ketra be kona todo. 24 hours fitness kilana daw. Or to wander tunga mai lebi kento to wander tunga. To sang manan do bola kin. Sura raw tunga ka todo suka ngana tak lebi to tongan na kena didi lalai na treadmill. It won't hurt. But ena babu na mona bula pinaka kinai. Weekend to na tunggu Amerika sa mantanga wanjin jintang sara sali nang to sa tambit nga sungai vale kana to sosengona to vinden baki to unu to mod. To sa kana nga to unu to mod. To sali to bula taka to sa tambit sarto nga to bagare di muringon ka to non to tokan itu nga telepon. To biso tanga balilay to nang bulan balabukin to na singran to nang kikinta tal taka ko di. Do tapal lengo ya. May santoros hetap. Isang game bagi ka samat. Isa sengoni sarna iyo. Kembali tu na biso tanga balilay. So na kanon tumbula. Wakanda chicken to chicken ngo na radio bulan do batan na programu. Balata don kita latan tapo binak chugo Lincoln Heritage Life Insurance and bukun to ngono tale na kabinan ko. Pare takamo ana rose hoit na tumbale 5 minutes before breakfast and eat in moderation and drink lots of water. Yan do tale. Tapo binak na bukun nomni sulit chugo mai. Nomni biba kasama mo moneso me mai buki kenda to chugo. Sa lebu chugo na matindole anda sa roida chugo. Pare takatal chugo mi go hari na tema. Roman dengan your body workout in a normal vale. So rapat oi, senga biu na treadmill, senga biu na kaniwit, senga. Roman dengan ni vida tonga na nomu sit up, ilo mangani vale. Vida tonga na kena push up lalai. Ke baka bina katan to na 8 take muni. On tak tun so na ser, meron yo hapapal tokin So baka mo gelak sarbe na do na zumba class. Senga ena baka tawo tiken ta non ta lebi kenta and the live into so da be innovative singkay mo gelak sar na gym geliterin siang rani ze otonga may na nomu buningon ore tanga ni sabi susu memodi do nga na nomu met ni exercise lako pat do na music with tonga na kena sit up te singkay mo sa tiga bunga mo sabi reten don tamata baka to fit to vera TV siang start small nang lako mo build ta kan don addictiveness pepakangan na nonto program na porumbuka
be an addict in saving pakanga no mo addict tunggu rakan tapo ako nakatuto karata nga be an addict in na chigum bulan-bula mo exercise to na basic kembali na sinra ni do bikindar mindor na paulum balit ko sinra ni terren sa utungan ng gobal takata kenday arto tu na mela wendai kilabi na kachigo na wekang guludan boss na sochier do workout saba kai part of their routine to basic singa wala nga ni sochier na armed forces mer terren kenda tu talanga turun terren talanga na venue to vili new tukina na vingon to sara bambuta sa kwena to programa na kabina ni ko tu biba and rights tinga to kana nga bago binaka to mode bago binaka to ya bala baga lewe balabu kina non tumbula buru-buru ko to na singin to na siangan nge may envy tigir to tinga to non to papa to garaber to chik ser to non to now samba gitu sambul kawal samba labo non bulat ko sembulu-bulu binaka raw talanga bikin to kaya baka to na murienga so naka au sangai bagarita ka utsigania wekemuni na kabini bengarabi entai ona bambulo chuma tanga virtun bambo tabe Peter Francis ndona ser mena numikina kimi ke sara dura na matival ni biti katin ka wali chune tin ka dio bit sangabul ka walwisa gotal benga na matin lago talanga i leponon au sagam bagitin ka ona ngone ai santin kimami na matai dur se intake ni regular force in 1978 na wasanga bulu kalima na mbaki sao ti sanda bom na kaber na lingni wau nondo bonoa na tua kanda na tukanda duru mutuna matibol ser tunga kinongo na bugni garabitabi binakara baga zortu en ngonongo ia elebor sama beauty ki mami he's a happy 45th RF intake anniversary nakabale bu Peter Francis nomni siama chikumai anu numi kemni todo to na so tia nondo bonua lebu sara mai retire sara dengu tungo na bono lebu merke sara mai ataka tal tuba ke giba na ngonongo aba no ni binak bi kemni todo tal ngana nonda so tia mai na ve nuku mai sei ai mai lepononi mai na Golan Heights aba katalakina na Vebo no talesor na UN personnel no buru-bura no mir talaga no bisa mai South Sudan mai Juba bakatala kina mai Liberia na vebo no todo sa station te tukina no buru-bura na ngonongo sing ngul te talaga kina bekimni na sala bingara bitu na armed forces and doing so ni be matin tu merke na French Foreign Legion na mativalu lebu ni Pertania yakabina ni kuoni sana numi buku di kasama labet mo Peter Francis bikin talaga na biokan leni matubal redi bulun dopa tanto mo sulikir na nonta mativalu turang na marama na sucier saka tu na vese buru-bura lai bakare takatu nan rotini ni nonta puno lomano bici rotini non na tui mai Nglandi mai brani seke na bimatin tu eso rasa living garabi tukina dono mendan dono numira tu nonda masu na bingon to sara baka nuni binang talanga bi Mami J na kabina ni kuwa sanaya poine if you eat meat leave it in the running water to remove blood then cook but in a small portion but lots of veggies dona baka sama otherwise try to eat raw vegetables it's good for health naka sanaya na nomuni sulit tong nomuni baka sama kita tu no matu paling ko meta tu na do behind rights tu to reden di bangko ni saba ka sa don mo leterin se terin sa baka lebu chunga mukana sa lebu chunga kete muta buka kiterin to nchikani aku ya kento talan to zingoma saranga na yalo pina koyo sa tung na mai ni to nango sa kali lebu chunga ketengo musa leterin ngono bata saranga ya ngai tu mona sa rumbi to iko na did klaro smailona na maru teki kona pagoisa na turanga na wachingu ni uzabuto bi ko sa kali baketena redo ko liba katal tuna dorbongor sa terin itu na vising mezo patalangan sa nading talanga mikin no boso na sa sing do tal na kanaran tu na ram latin kona one pack kona family pack 6 pack tal tota may bakal-kal tu yan na sa 6 pack kota lingay badile wa medo ko baka asa bakatal tu na dorbota bakal-kal wabog tal tu lay jay talona ni wakaya mo arakiau ni otinay balu
Samani totolo ya timuna na lomamu Kawakabuna na nomo veidamu Maino ruale animuna na yahamu Isalei oilei Oilei oiau Mate wale niunanuma Tikotale okoya kobauda Sanangai o tinai wau Awana numatu Indaruna wakamau Nakena sewa ni sarui totolo Na lomamu Kekonia warakiau Mea dovani o tinai wau Kena sewa na no mundondo Sarui totolo Domona tuna warola kaki Ni o tinai walu ko vila iwi Ko atauri wale moi sama ni kaki Sekonia mesetaki au Rekona reki kati ko marau Wau di batanga mendua Na mura-mura non daru taurua Isalei oilei Na una talei Samode isa samode leimonei Sekonia mesetaki au Dekona reki katiko marau Pau di batanga mendua Na ura-ura non daru taurua Isalei oilei Nanga una talei Samode isa samode leigonei Samode isa samode leimonei Samode isa samode leimonei
bulan 2 vata me kau ti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani.
Santi sar turang kena maram taru kena kena leo mai nungu tuna bagalo loma mata sawa. Saya kemuni ngana nungu rosi ndendre be ngule tabi kemuni ana ndondro langi kena utu solo bilu teke mangoso Italian lamabi ena kabi binga rabi tintai sibi kentana lima na rosa ngabulu kawalu na mini chato tolo bagata na tosini ngauna na kabi binga rabi tintai. Ya na bagabi binaka na buku nando bitokan na numuchiko ronino muindo na idodobi dobi labo donan raunan dola ni merke ke pakai nang kanto na kanta mai biti ena ruanan raunan dola na kanga ibina kachibi kemuni oni bolanga mai na buno dapa oni bagaro rongo chukuma ikina pakata santo pola chukuma malala ngabis ya mengkanga ene dodobi saoti ndo siama chukuma Penrith o yama Australia baka usar boy Australia na nona idodobi buno dapa rongo chukuma ikina ne kabina nikua ni bola mai nanga imbiutu na zamuni na kato bagaro takina buku ni draw ndo ngano lega go sarau ni ndo taliani na nomuni dodobi wana wekanda siang sarang indona kena musilele ya siang indona ka ona bakulusi kina nomuni siama to ngamingo pagango Solomon turanga mai muri Zion Shopping Center Tabua Town ya apola sarto me ba binako ya solo na buno ra siama chukumikina ena kabini bingra binding bulu binaka takaya olambati mai na British High Commission en korturanga lebu suba mai na nonda bonola manibici bakatalaki na be magi malai songo lesi kimba rase machukumai no sorry kor nimbulu binak sa lebu na siya machukumai ndo sar na wekanto go mai lekutu government station keba ka undono go lekutu sar nga maimbu ango bulu binak tetu mataki dakau binak na siya machukumai ningo ahiri na tema rase machukumai Hillsburg lati leta na wangaliba mai St. Carlos boleh ka tongango binaka mai Dubbo mai New South Wales laiti tu ida ka umbulo binaka sanya Fayoni wambo sandono SPC office nembua ya ni bola chunga mai kemuni to kon sabola bola chumengo sana mbio na kato bagaro taki na buku ni nomuni dobi sang talindon na package setup na ilabo saranga sana pa ko eni bi kemuni ke bakoni siama chuma bichi empesa te geni bi kemuni sendona bunongo merke zel te geni bi kemuni satu na ken ngata-ngata matelai meni nangai ko santarindo no sana ngai ko yani ke bakan ka ni bina kata men bio no munimbangi ke bakan ni bina kata me pakadure na Facebook page na pakadure me bakakin ya ni bola ngamai na bunin siama to mikina na kabina ni ko wache bina ni tutu ni bolingo entona se rekere chukumai mai erto langa tanto na kabungo mai virtu na makare oile Maria entana rongo tan don ngon lal kamingo ya me ochimanda na kena rongo ditiko evida na tutu ni bolingo enange sema tia no ni bina no mena kabina ni ko Nada besar mata me hule kenen dono no life insurance policy mai ve Lincoln Heritage. Silang ayaw sa nakakil ni tuta na katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kabi ngaya kila maga chungaya sala ko mana check. Sengat tali ni impera, sengat sarangan impera palilai. In time saranga mai. So ang tali warga tala tunda warga. Kubertongo. Au sala lo wa bengo pa binakatak. Nakambani binakanggo na heritage clinic. Ni. Naona binakasaranga sengat tali into na kaya wakatara tutu na kena. Baka na kena pepo wo dito ta. Kami so mi nakilao kena timber na vaka. Sen tu bikin dari labu lewaya. Minta samu kina kisi, lalu ni marong kina ngona mojuri paling bula. Kaki saya kabel pada waktu na insuang. Baya serangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dondonga so muna claim na lo mani kusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwa namba ki otin na policy gaya na lenga, di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw sar na baka lew fo muna telefoni. Text mai kina mas seva walu bandu wa tolu walu lima ena kena itutu kumatelalay. Ito binunggu tadi kuna hepatitis B. Ya sangat tuni bakilau ko ento naka. May adabo ni ngilay taura na hepatitis B test na madaw sao. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tango makikina na nito matubabali mana matire bakyo. Sa kami bikina maniling dikebi tator na hepatitis B test. Witartar mai kina telefoni 527 ono bituba 582 sa sikomana www.sfhetbfree.org na kenay tukutuk matalilay.
Saya ngambeka ni pais teki tigo na nomulore na buku ni smoke check kita urau ni buku iko. Girita mai ni tu team ni Empower Team and the Southern California Pacific Islander Community Response Team mukuneki na nabi buku bagai labu kaseng ni saumi. Gir mai ena ono rua ono saiba dua liwa ono. Yavalata Dionangai Valata and Radio Bulan Duavata. Wait alone te kina na vika membaleta na nondong bula. Mai wei ira na kanan daw mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Rongoda na bana kaloko na vika kabini tu city and a veto kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance kanga niti kanda na kaiwiti Amerika. Ito na ka, ausapa ka nanderubi wasi juga nunggu ito buta na bitan longon na ngauna na sere. Sa dotu lang nga son to. Pakai lalabo suri nunggu gabo ka boka. Bata pa kanisa mo lang dito mo nando dito ka. No bitang ni sing lalo to sunan tang gabo ka boka. So ba ko sini naket lalo tal lang gabo. Ni Sambulo Binaka. Sama mai ka wasean in a Radio Bulando Mata San Francisco. Darungodi ang natulog na bito na kloka na kama ni Moniti kinaborobuka bay kema daw ay Amerika. Dini kinaruan na kloka na singalevo ni Tusi di kinaborowai bay kema daw ay biti. Radio Bulando Mata San Francisco. May kauti kanda vatamai. Yo po bimna kabi kentra kanin ta sa mai tigraw na bubal lebunga na kabi bing karabatin tay apo rusul ka on minute me bana kalau tabi na numanta na serre wa bagari ta ka ni waya arto langa tabi kentra mati lolo na makare bulu benaka mai waya bilu toka be siana na tanra bulu benaka wa talangkina mai itabi uni o bambo tan indongo lebeni junior pakatini ni mula se benaka siama sar chung menen bulu mai tabi uni na kai benaka ni kuwa lai tia tu kau rabang ni benaka chunga mai bekento na luni bumale na kai benaka ni kuwa na buguni tabi baka entandui baka tor juga ngongo bulu benaka naita ama sini lol bulu benaka kimni benaka sa boleh na nomuni siama tok mai na kai benaka ni kuwa baka talangkina mai Wellington mai New Zealand bulu benaka kerua malo bakan rakai dan tu bakat laki na siya matumay na biya kay to sar bulu benaka be mili koroi buki ni bulu benaka may tulaele may na korturanga kay naraki Samoa may apia yan kay benaka ni kuwa may Novato California bulu benaka Andrews hoite sento kilital tungan na yata na radio Bulando Mata o Miss Jack Dis benaka sa boleh udah bitokan bakat laki na may lori makau lotu way la may nausori bulu benaka ana wasoi na Matana Street may nakasim bulu benaka waka nuni benaka talanga na buku ni kana manambula erto baka tor chunga na mati lolongo may na SPC may nambua seng sing may mana ndo boso chau na nama kila ni perasa soto na kena tomata na dania gai ndo tuin ni se rua na kena kawasan bel lala talba suri na kete na sona matanggali tuku-tuku da may rongo to juga na kaibe na kanikuai baka nuni bilang talanga be ranjini rosa ratu ni bulu benaka kemuni na sa boleh buat na siya mucuk na kaibe na kanikua ka baka talanga kina be koko benaka bale bu koko na siya mucuk na kaibe ni bingkara bin tai Wele Maria ngona serre me non tabata na kaibe sona mataka ya sona mataka ni daw kana nama beso sari mata matamu mosi evaka na vula sangai dandra sandina au liva lovori mowa karai viau nutu kuna vei kuna lomangu lei nongu itau oi lei
En sonna mataka Lindaru beso tadi mata Nama kamu masih abaka Nabula sangai dana On viva lo boli Wawa kerai au Meu tu kula mei kula lamagu Lei nongu itau Oi lei Maria Mau bosa lama ilei au Nongu baka mapateve Samai lusi mau mau Oi lei Maria Mau bosa lama ilei au Nongu baka mapateve Samai lusi mau mau Oi lei Maria Mau bosa lama ilei au Careful, no, and
Una boleh usar turun kena marama daru kena ngone leo nunggu rembuta wele oru mati ada dina na kabdi bin garabi din tai na radio bulun do banta ke bona batar ngona sabo to bikin te ono miniti me ono sak talanga na kalo kore ngono bina talanga men daru ngona mandani na bitu tu ke soni ba ko to tikumai ndura kana kena o solami begitu na moni mata saoti na non to sama dance na ngoni bulioti na super grammar school kala ni ratali takasar bogalebu ya kajiba ki rongo bagi juga ni ken songo ya rabag tanga mai non rabag pribna ken pun ken oson ringi olami sena trade winds mai kotati en moni maza o saoti ya na singa bagaruai ni kerusa blu kaziu ni singa mai lami talangango en walu ruan dua saiba Old Redwood Highway kotati zio vazio tolundua en bana koloka ne kabi to sa sureti ken talitu mentangole ni bagale libur to na ngone leon zorbo to lewena chikana Santa Rosa Netball Club no to Island Night Party na bagadori en singa bagaruwa yo ya rosa ngabulunan dola na durduru tega butalanga na songo en vana koloko en na kabi ana bisureti me berto na Santa Rosa Netball Club Island Night Party a party mbula en singa bagaruwai ne kerusa ngabulu ni singa mai lami o ya mai na Old Redwood Highway mai kotati tega buta juga na pana koloko na kabi na songo mbulo ya rosa ngabulan dola na idurduru na singa baga ruwai sarangango singa baga ruwai ngo arto na songo lotu binakan na Later Day Saints ngo na ken Second Fijian Branch San Francisco rasuri chikenda tiko na buku ni noto Branch Cultural Day singa baga ruwai sarangango tini keruana koloko kina vana koloko na Shoreview Park Dio 5 Ocean View Avenue, San Mateo, California, Dio Papa Saibandua. Dio Papa Saibandua, Singapore Waingo, na tilika ruang na kaloko na vana kaloko, ni ngole ani kina bagalelebo na visureti ngo, kakana bagaruta gitu authentic cuisine, batalaki na sona meke, kalita ni kina na nonda Pacifica gen nonda biti, ethnic dances, watalakin a bit of history and crafts kena parte ki zakatanga ni lingo ya na visureti kar to sureti kenda tukina orton LDS San Francisco Second Fijian Branch Singapore wo isarango dangole ani kina pagalelebu na kena yoti bambo tayo kena yoti nga yana singa kitelebu da sarango de tiko singa kitelebu na bagarumbuka na imatay ni singa na pagkadurutsukin orto AGM HRI Conference Room ngomay Hawaii Laie Shopping Center 5552 sa iba Kamehameha Highway may Laie na tiga butakin orto AGM na turang marama na itana singa bagarumbuka singa bagaruway sanggay songo kay telebuya sina singa kay telebuya pagkadurikin na soli Kokololio sina kay Kelapak na 55 sa ibang dubitu Kamehameha Kamehameha iyo highway hahula tega buta gitu na songungo na tini kina vana kaloko ena kabi na banquet ena gai muria chiga no yanda kena kanabata na ngunu bagai bua ena ono mai na ono di bosota ono kina tini kendua na kaloko ena bagai na banquet ya mai na Honolulu Suite second floor Tapa Tower Hilton Hawaiian Village Waikiki. Saya waktu na turanga maramanita $200 na tikite en kanapatoya en kabi ni Singapore roai Singatambu sangkai mai zabato doko kinda na bingarabi to doko ya en andona lutu doko bata na ikatul ni singo ya na runa koloko tiga bute kina na bagadur chuko en Kahuku United Methodist Church 5 Vavaziwa Kamehameha Highway Kahuku yan abuno na bagadur tikina na lutu yan vital no singa kay tay lebu turang kena marama dorbo kena ngone lewa na bisuri cirarang batu ni bikemni na turanga ni asyama na loma ni sana baga turang arto bisuri tu na turanga marama ni ta ngole ni baga lebu na to songo na bagadur chugo mai Laie mai Hawaii o ya na matai kerua kene katolis singa ni vula o September kelas arongo bagi chugo bali weekenda na via kapito doksar moniti kena pakarombuka poko bibina tak chung lebih tokani na kabini bing karabi tai na radio bula dua banta klan zaba do bob bibina kanin do la kabat tu meni biokani dan do me bise mati tu na bibu no dindu eso enda siama tu mekin na bise burbura sa kalebu
na marau kina boga pinu pinaka ena nomuni